Gula sekut matori man gaman amal naring timin bandring semangken pada keng sedak pada setong yakin nah ring lamba gento mun di tak bacaan yakin bismillahirrahmanirrahim la tak lengan le dari macam kediking yakin manti makin banyak jak bacaan anapa mata pati jelas ke mantina tak pati yakin pas kocak siapa nikah iya mun inja iya mun giai mun kok ambu lejak baca letak kira manti wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi sera bai sedak yakin letak kira pada manfaat lejak tak yakin gamma mbian coba tero aja le nembian dari tisagak dito tero aja le na kagamma tau sa jauh ka mangle pangocak bok kuat ta ko ya jak mangkat ngeronyo je lah mbian nunggu cari kan tuh demak ban kemang liang ana apa ada apa keng tero olahraga depa keng mun serika demak ban kemang liang ada ban mau temo tak ada apa kor lebih dereng numpak sepeda jadi bahan loncat agunjing bang jadi tak yakin iki kan lagu lebih yakin man sampean masyaallah make rezeki mun andi keyakinan tanggung jelas ban Allah lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thair tagdu khimasa wa taruhu bitana debu epon Gusti Kanjeng Nabi andaikan kalian itu punya ketawakkalan punya rasa tawakal kepada Allah betul-betul tawakal maka kalian itu akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki kulakku makan lapar sore mak kenyang padahal tak nyambiare mano ni kanggo ngaper enten tak nyamilan du lah kenyang artinya apa kuleban sambian kudu andi keyakinan cari kuleban sambian kadang berarabu para yakinna tembung ban binina la para yakinna la bismillah le tau satek ngetek mayu anan mayu pemodok dina mayu itu mbah pakun andi rezeki ya mayu mondok salam mondok oleh telo bulan 4 bulan 5 bulan binin bah ngocak mak ajorak jen berak deh mas mayu bambur ya iya engkau mak seperti ya mak sek ngebesakin iya mun nemu mas dan selake mak iya engkau ternyata sanle bambu dari pondok biayan anan ning pondok ben biaya sesebenarnya benyan sesebenarnya tak kemulan tak keres sesebenarnya bener keluar minta pesen bensin leberi tolo bolo menipah pakai volteng beri second beri senika melihat rokok kok beri boleh melihat ria kok beri boleh terus bakso Solo kok iya bakso Jogja ya bakso Jember ya bakso Sukorambi ya pentol lulu ya lagi monon ternyata mau hitong bitong sehari barang sampai 100 mun 100 berarti sebulan 3 juta podok berapa sakon ni kini kaki beni kakan nah ki beni kelambin nah ki beni biaya ni kan nah tapi cari ngudepan sampean lah yakin ya dah ambu bener napa boleh pakai etok sotok benembun bonare sebirnyi nangis monon ya dah nani pondok Indonesia Raya lebah nangis kia arona lemole boleh la dateng boleh ya tangisi monon lagi kan